Znači, Goran i Davor kad krenu bilo šta peć, to su procedure. Lani je to bilo, kako ja plešem i onda odem negdje na festival. Vratila sam se usred noći. Vidim na kauču neko spava. Pogledam Davor. Gorana nema u krevetu, kaj se dešava. Skužim dolje vani auto radi. Zašto? Jer oni dime meso cijelu noć koje treba kontrolirati svaka 3 sata. Zašto? Da bi mi imali roštilj idući dan. Zapravo od najjednostavnijeg komada mesa oni naprave show cijeli. Ti kad ljudima pripremiš nešto i kad su oni zadovoljni, to je najbolji osjećaj na svijetu. Tu zaboravljaš zapravo novce, zaboravljaš sve. Kad vidiš da čovjek zagrize taj burger koji smo mi napravili, onak vidiš taj osjećaj zadovoljstva na licu, to je nešto neprocjenjivo. Znači, ljudi su nama dolazili, ljudi, ovo su najbolji burgeri na svijetu.